Sibongile Mamba sitawucale sibuke tihloko taleto lethamba embili. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu namhla sibusise kuphothula kwabafundzi labalikhulu nesiphohlongo belikolishi lase Good Shepherd eStegi. Ehlekabe endvuneni yelitiko letemafa emagama lakho kwempunga umfana inkosi Ncenge ekuthi litiko letemafa linengati yeMaswati etandleni talo. Takhamuti tasembi kwakhe solo tithi tishacekile emva kokuthi malunga yemndeni ashisela umunye lahlala naye ngetinsolo tekuthi kukhona ke la kwebile. Ngwanelo muhle nati tindzaba ngalokuphelele. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu namuhla sibusise kuphothula kwabafundzi labalikhulu nesiphohlongo leyo bafundza ekolishi eGood Shepherd eStegi. Silo siphindze futhi savakashela netakhiwo letisha talesibhedlela setha sibhedlela semehlo ukuthi yivula amehlo eMaswati Eye Clinic. Kuthi tena muhla lapha eStegi imbube emhlaba inkosi Mswati wesithathu yaphothula abafundzi labalikhulu kanye nesiphohlongo 108 belikolishi eGood Shepherd Catholic College of Health Sciences. Labafundzi behlukene ngetigaba letine kuleli kolishi kanti ke labanye babo bebakaze bafundzela bunesi bathethe sifungo. I solemnly pledge myself before God and in the presence of this assembly to pass my life in purity and to practice my profession faithfully. Silo semhlaba engwenyama nasesethulwa inkulumo yazo sifetile usisiyathokoza kakhulu kuba khona kuleli college njengoba kuwekucala ngca ingwenyama emhlaba etata ubusisa lo msebenzi wekuphothula kanzi ke ingwenyama ibongele kakhulu bafundzi ukuthi basebenzele ngekukhandla bade bafike kulesigaba lesabafike kuso sekuthi baphothule ngoba lokho kuyasho ukuthi batimisele etikolweni bade ke bafika la khona ingwenyama emhlaba iphindze yadumisa kakhulu intuthuko lekhanzile kuleli college yasho nokuthi kubeketela kanye nekusebenta ngekubambisana kuyawenda ke umehluko lomkhulu kuletha intuthuko. Bekunene kadze ngagcina kufika lapha Good Shepherd semalanga kepha ke siyathokoza ukuthi namuhla nasibuya sibuya eGood Shepherd seyikhulile esigabeni sayo njoba kunetinto nje lendawo tibusisa namuhla eBekunene. Siyathi ukuthi eminyakeni engcile iGood Shepherd nalamanye ama facilities lengawabhala nje ngiwafanekise njengabo Nazarene bomkhuzweni clinic bebanesayela lenkulu esigabeni sekutheni lo msebenzi weGood Shepherd bawusebenza kanjani ikakhulu kubonakalisa ukuthi imali ingena kanjani umsebenzi lo njena ufuna imali lefanele utawukhona nokuthi usebenze kahle eBekunene. Imibono nemiqondo kuze kufikwe lapho khona kutawubonakalisa ukuthi le institution yeGood Shepherd iyaphumelela njengoba siyibona namhla eBekunene. Lesinye sikhulumi lapha lebesikhuluma naso sibeka ngesimo ukuthi nisuka kuma-debt 170 million namhla sene ku-surplus live likhulume nge-transformation ukuthi ye-25 ye-transformation naku number lapha 5 million nawuthi 25 bese uthatha lo 5 uyabona ukuthi cha number la transformation bela eBekunene. Silo semhlaba siphindze sathe siyaveta ukuthi sitawuphindze futhi sivuleke imisebenzi lebitetigidzi temalangeni
lekungiso-ke isibhedlela semehlo kanye ne-outpatient department. Khona isibhedlela sase-Good Shepherd lebite imali lenganga-70 million emalangeni. Imbobo yemhlaba ebeseseyetha ligama isibhedlela semehlo yathi kusevula amehlo yeMaswati Eye Clinic. Imbobo yemhlaba ibonge kakhulu kulabo lababambise lona-ke leli bandla lemakatolika ngetimali kufaka ekhathi uhulumende wembube kanye nabosomabhizinisi bakuleli nakulabanye labachamuka emaveni yangaphandle kufaka ekhathi eveni laseJalimane. Umsebenzi wanamuhla njengoba namuhla sila sitovula i-OPD bekunene la khona kubonakala ukuthi kube nekuhlangana emkhathisini welive kanye nalamanye ema-partners labonakala ukuthi kuze kufike kwakhiwe le OPD lefike yabita imali lengu-17 million emalangeni bekunene. Bekunene njoba silapha live le Swatini likhokhile imali njoba ngisho ngithi kube i-partnership emkhathisini welive netinhlangano njoba live likhokhe 15 emalangeni bekunene kwathi i-Papal Office Vatican yakhokha 1.6 million emalangeni kwathi loliswati lotsinzekako loyasebenza nemisebenzi lemnyende long AG Thomas naye wakhokha imali lengu-200,000 emalangeni ubambisana size sifike kule 17 million uthi kwakhiwe le OPD la sithi ke asikudumise kakhulu lokho bekunene bekunene lo msebenzi we-OPD utawusita kakhulu sive la elibonjeni kakhulu njoba sifuna onke amadolobha eSwatini akhule ngema-facilities la fanele ukuthi abe khona bekunene siyayidumisa ke nayo le clinic yemehlo levele yakhiwe njengoba umsebenzi wayo ubite imali lengu-10 million emalangeni ukuthi yakhiwe iyabonakala ukuthi vele i-clinic lebonakala ukuthi ine-equipment lefanele letawukhona ukuthi noma ngangisiphi isimo lesihambelana nemehlo kukhonakale ukuthi kulapheke malula bekunene bekunene sithatha lithuba lekubonga ngoba labahlanganisile bonsumbulwane ukuthi le clinic ize yakhiwe kube khona i-Christian Blind Mission eJalimane kanye ne-Christian Blind Mission eCanada labahlanganisile letimali bekunene esigabeni sekutheni le clinic lena igcine yakhiwe letawukhona kulapha emehlo baletha ne-equipment lebonala ukuthi vele i-advanced impela sithi ke asibadumise kakhulu emsebenzini labawendile bekunene bathi tena bangibikela ukuthi kunemntwana lomusha njengoba lutelwe lapha le eye clinic base bacela ke ukuthi ngiyethe ligama bekunene ligama la le eye clinic njengoba sibuke amagama lamahle la ifanele kusho ukutaba yivula amehlo yeMaswati Eye Clinic bekunene Mfuna nkhulu welive umhlonishwa Mmiso Dlamini etfula imbobo yemhlaba ubongile ukuthi bangihulumende bayathokota kubona silo semhlaba sivakashela lelikolishi njengoba kusifiso salo likolishi ukuthi sigcine sindondlobele sifike ekubeni inyuvesi sihlalo webhodi lebuke lona likolishi lase-Good Shepherd naye-ke ushido ukuthi bathokote kakhulu abatikholwane ukuthi imbobo yemhlaba ifikile kulo msebenzi wase uyasho ukuthi lokhu kuletha lithemba lelisha kubo balikolishi kwekuthi intuthuko seyivele idvute nabo
kanti-ke umfundisi lokhulumele emakatolika naye-ke ushido ukuthi bayajabula balibandla ukuthi nembubo yemhlaba yade yahamba yambona-ke papa ngalesikhathi seveni letaliyane. Washo nokuthi bayathokoza kakhulu kubusiseka ngako-ke kufika kwayo imbubo yemhlaba. Ingwenyama yemhlaba ibe ichubekela kuyawubona dona-ke yona le eye clinic kanye nalo-ke leli gumbi le-outpatient department. Endzabeni temsakado eChanga eMaswati kuyakhanyisile Mabuza Ehlekabi amagama lakhokhwe mfana Nkosi Ncenge kuyo-ke indvuna yelitiko letemafa ekuthi litiko letemafa linengati yemaswati etandleni talo ngekuthi bangakhokhi-ke imali yekusebenza ngesikhathi. Wesibili ngifuna kubuta enduneni sihlalo ukuthi iyadini induna kokuthi nangilala lo mbiko wayo ungasikephi naso sithombe ukuthi ema-suppliers ahulumende laba thengisela hulumende emabhizinisi lamanengi emaswati la thengisela hulumende have gone under. Afile emabhizinisi emaswati abulawa kungabhadaleki ngesikhathi noma kungabhadaleki at all. Ndawuthi lokho ngilo kubange kufa kunenge lesikubonile even. Lokho kusho ukuthi mina by my standards kuleti impilo temaswati letihambe prematurely kungakafiki isikhathi tihanjiswa ukuthi kude imithi even. Ibangwe imithi engeke yabakhona imithi ibangwe ukuthi ama-suppliers akakabhadaleki. Lokho shokuthi itiko laka finance naleligqwelela endlini namuhla has ingati yemaswati in his hands as far as I'm concerned. Lamagama laqhamuke embungeni umfana Nkosi Ncenge iwabhekise kilo litiko letemafa akekehli kahle enduneni yelitiko letemafa njengoba ivetile ukuthi lokhu akusiko nani lokwehla kahle njengoba umfana Nkosi aveta ukuthi litiko linengati yemaswati etandleni talo ngenxa engabhadaleki kahle kwalabo labathengisela ehulumende lokufaka ikhathi labo mthengisela umithi. I take offense at that, Mr. Chairman. I think it's a very unfair statement to make. Number one, it was kind of pointed towards me. You were saying, Minister, you are saying that you are a godly man, but here, in a sense, you've got blood on your hands. I don't believe it's right to make statements like that, Mr. Chairman. Not in these kind of forums where it's now out there and nothing can take it back. But it's as the Ministry of Finance, we do everything that we can. You must understand, Mr. Chairman, the procurement process is not, it's legislation that has been passed. It's legislation passed by the House. It's legislation passed by the Senate that we are implementing as the Ministry of Finance. We then, on top of that, then came the SPPRA legislation, which does frustrate the process. I myself am agreeing that the procurement process is not ideal. We are busy as we speak changing the Procurement Act and aligning it with SPPRA. So we have one act dealing with this whole lot. And we are, as you saw in the newspapers, we are busy with stakeholder engagement around where the problems are so that we can fix it. It is frustrating for us having the processes being delayed and not being as smooth as what it can be. So we are busy in the process of trying to deal with this. But that is happening within the Ministry of Health before it gets to Treasury. We've got cash flow challenges, but we prioritize the Ministry of Health because people's lives are at risk. So to then say in the Ministry of Finance is blood in our hands is really, I believe, with everything that we do to try to support the Ministry of Health, we believe it's a very unfair statement to make and really not right to make in forums like this, Mr. Chairman. The TLC has gone, money has gone out, or 20 million without an agreement. She's not correct on this. We haven't given her 20 million yet. There's 20 million in a supplementary budget. It is still with the Ministry of Finance because there's no agreement in place. We can't release 20 million. One might think we just willy-nilly and do what we feel like doing here. We follow the law at the Ministry of Finance. If the law's in place, which you have put in place, we follow that. The law says we can't release, we don't release. So to say we've released the 20 million without the proof, please provide the proof that it's been paid. We know it's not paid. So please, we ask, if we are saying that we are doing things outside of the law, or siyakanga, or whatever we are saying here, please bring that so we can see it, because it's based on something which is not correct. He's here because he's representing the ministry. He's the political head of the ministry. And so when he responds,
He is not responding in his personal capacity. Lokho ukuthi balapha bakhulumela sive. So nabo nababuta la abatibuteli bona in their own personal capacity. Yes, it might happen, but basuke baletha imibuto labaphathise bona sive ngaphandle. Noko emva yokuba induna ivakalise kungathiwa ngalamagama lakhulunywe nguye uMvana Nkosi kanjalo ukuthi induna bese iyaphefumula sihlalo welibhodi lelibuye kusebenza kwelitiko letemafa imbongathona isibanzi ivetile ukuthi bonke lapha kuleli komiti bakhonela ukuthi batobutela eMaswati kanjalo nendvuna nayo iphendulela kona ukuthi iphendule lokho lokufanele kuphendule litiko hayi ukuthi kuyaliwa Ndzawende Msado Channel eMaswati kubuya Khimbali Mavuso eParliament. iCash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminium windows to elephant doors. iCash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR corrugated iron and nails. Visit iCash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcement. We offer the most popular cement. At iCash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Buy cash, buy quality, buy it less. Springfield Career Insights, brought to you by Springfield Research University. Tuesday is the day, 9 p.m. is the time. Welcome to the future of career exploration and advancement. Join us on Springfield Career Insights, where we delve into the world of career opportunities and advancement. Tune in every Tuesday night at 9 p.m. Catch Springfield Career Insights on channel Yemaswati. Sinemukele Maswati lamahle simukele kakhulu losanza kuvula umsakato wechannel yeMaswati senikhumbude ukuthi tindzaba tethu tiyatholakala ke ka YouTube ku channel yeMaswati sacubeka nato tindzaba takhamuti telapha imbi kwakhe solo tithi tishacekile kuva ukuthi kukhona emalunga yemndeni lashise munye wabo ke noma loyo libahlala naye ekhaya ngetinsolo tekwekuthi webe lucingo kanye nemishina wekuhesha tshani. Nanoma imadvodza lamathatfu waseBhayibhelini lokungu-Shadrach, Meshach na-Abednego angashanga ngisho olunwele aphoswe esithandweni semlilo kodwa lesento sekuthi bafakwa emlilweni siyawuhladimlisa umtimba nanamhla lokhu kushaceka lokubhekene nesive sasembi kwakhe njengoba emalangeni lambalwa lendlulile kube khona indvodza lilinganiselwa eminyakeni lenge-40 leshiswe ngemlilo mabomu khona lapha embi kwakhe ngetinsolo tekuthi webe umshina wekhesha tshani kanye nelucingo. Kuthiwa le ndvodza liyatwa ngekuthi iphatamisekile emcondweni yashiswa abantu lehlala nabo ekhaya. Kuthiwa banele kumsola ngalokweba bathatha intsambo bamkhonga bambhekisa phasi esihlahleni base banyenyeta petrol langephasi kwakhe balayida kwavutha lelikhulukati langabi lelamshisa umtimba wonke lokunginyalo kumbula kuyembeswa kuye esibhedlela. Le ndvodza ilinganisela bo-40 akusiyeke nemuntu lophilile kahle. Uyatiwa nje ukuthi umuntu uvele lehle ingqondo inyamalale. Babe netinsolo ke lahlala nabo lekaDlamini ukuthi webe umshini neliqingo. Base ke bamthatha ke sebamshaya bamkhunga bambhekisa phasi bamkhunga lesihlahleni. Base bayanyenyeta sebalayida ngapetrol. Wase uyashaka uyalimala vele kamatini. Umuntu ke nakakhungiwe kude bengakwenda. Latendela nje lilanga laba bakhona ke bavele ngamafastelo bathi ke bambona wathatha lo mkhono wafikele emehlo nje ukuthi ungashe emehlo kuphela. Usimo simbi nasiva ngalabe efike kuyo ngoba bathi ubhandisho kusuka la inhloko wawuphuma le
Dumisa Msibilo Sakhamuti uthi impela abantu ukuthi bangenelwa yini yembi kwakhe kuyabathusa kakhulu ukuthi kukhona umuntu longentiwa sento lesifana nalesi. Nathi sikumango sishacekile sethukile kakhulu kusi vele kungathi lambi kwakhe igaba letinye ngisetiyendeka lesi nje naso singetetela kuletinye kepha lesi ke sethusa kakhulu ngoba lento lentekile nje iyaqala kwenteka ngathi lokuthi vele singathini nje singuma kodwa nje sithi nje siyekhuta kakhulu ukuthi akusiso sento lesikahle lesi lokuthi sekutawushiswa abantu asathi ukuthi yini sinzathi ukuthi umuntu ushiswa ngisathane ngetono takhe hayi ukuthi bese sekuba sesishisana sodwana asibati ke nalaba kwentile noma vele bathunywe ngisathane yini bathi lokuyimvisa buhlungu kakhulu ukuthi naletinvo lebekasolwa ngokuthi utebile ungathi kube sekuyatholakala ukuthi akusuye ke lo tebile kodwa ke bavetile ukuthi kulaba labendele sendo sebavele bangephasi kwengalo yemthetho. Etindzabeni Channel eMaswati kubika Ncedile Mamba nginakhimba lemavuso embi kwakhe. Libandla lilamula umcashi kanye ke netisebenzi simaki linemhlangano lapho khona ke tingcweti temthetho nalabo labatika bandi ngemthetho emkhathini ke wemcashi kanye ke nesisebenzi kudzingetsa ke tindzaba letiphathelene nabo ke bacashi netisebenzi. Lo mhlangano lotawuphetha ilangeni lakusasa uba njalo ngeminyaka. Lo mhlangano lohlanganise tingcweti temthetho nalabo labatika bandi ngato tindzaba letisebenzi nabo ke bacashi lotaba ngemalanga lamabili uba njalo ngeminyaka. Namhla ke kubuketwa tindzaba letisebenzi indzaba yokuthi kube khona mhlawumbe sikhwama sekuzuza labo labangasebenzi ngekuthi mhlawumbe baphelelwe ke ngiyo imisebenzi nekuthi ke badendiwe noma ke bayobelekela ke emakhaya. Induna yelitiko letisebenzi nenhlala kahle yato umhlonishwa Phila Buthelezi lebekamelelwe ngumabhala lomkhulu lelitiko uvule ngalokusemthethweni lomsebenzi ngaphasi kwesicukulo lesithi Innovation, Agility and Adaptability in the Workplace for Long-Term Sustainability. CIMAC continues to strive for increased efficiency and service delivery through the achievement of targeted efficiency benchmarks, strategic execution, increased footprint to assure accessibility, leveraging technology for exceptional client services, financial sustainability, and continued internal and stakeholder capacity building. In 24-25 financial year, the Commission participated in the International Labour Organization self-assessment on the effectiveness of dispute resolution institutions for the period of 2013 to 2024. Lijaji lenkantolo Industrial Court of Appeal His Lordship Sfiso Nsibande uchaze kabanti ngetindzaba letfaka imitsetfo kuto tisebenzi nabo bacashi. Speaking of the attitude of the Industrial Court towards those referrals, the referrals to the back to CIMAC, the main takeaway from that was that the court was a little reluctant to send matters back to CIMAC, whereas CIMAC had now all the necessary skills and the experience to actually deal with labor matters. I like to think that we have made some change in that attitude and that we are sending a number of matters that deserve to be sent back to CIMAC for arbitration. Kulo msebenzi libandla ke libukeke bona bacashi nato tisebenzi CIMAC beliphindze futhi ligubha iminyaka lengamashumi kusukela labakhona. Today's purpose of today's meeting is really about trying to see how we can bring industry together to foster discussions around issues around social justice. CIMAC celebrates 25 years of existence since the establishment in terms of the Act. And we must reflect on how far we have come, and on how far we've advanced the issues around social justice. We should always question ourselves
around those issues. The issues around social justice stem around issues around accessibility. It stems around issues around equity. I know there's a big boom these days around the word equity, what it means in different jurisdictions. Tinzabente channel eMaswati bikancedile Mamba ngina Kimberly Mavuso ezulwini. Lilunga lephalamende lenkundla yaseMbabane West umhlonishwa Jane Mkhonda Similane uvule ngalokusemthethweni sitolo seQuick Spa kanye negarage yaseGulf lapha eMahwalala. Uthide uyethemba ukuthi lentuthuko itawuletha ke mathuba lamahle ke kuwo ke noma kuso ke sive sakumahwalala ikakhulukati insha. Lesakhiwo saka-Al-Mansur Group sesakhiwo ke sesiningi lapha eVen njengoba banetakhiwo cishe velonke kanti ke lesilebe sikade sivulwa namhla ngalokusemthethweni sisenzaweni yakumahwalala eMbabane ngokusho komphathi wayo ke inkampani ka-Al-Mansur uyaveta ukuthi le nkampani seyinetisebenzi etingetulu kwenkulungwane eVen lonke kanti ke kuvulwa ngalokusemthethweni kwalesakhiwo kuletheke amathuba emisebenzi eziveni lesisedolobheni eMbabane ikakhulukazi lesemangweni wakumahwalala kanye-ke nemaciniselo njengoba kuvulwe ititolo letimbili lokufaka ikhathi indzawo yokwetha gasolina yakaGulf kanjalo nesitolo sakaSpar. Lo msebenzi bukade ungenelwe yinduna yelitiko letekuvakashela nendzaba temvelo lephenze ibe lilunga lephalamende leMbabane West umhlonishwa Jane Mkhonda Similane lovete ukuthi lokuvula kwaleti sitolo kutawenda ukuthi kube nemisebenzi khona kulendzawo kanti-ke futhi kulethana ukuthi kube lula ukuthenga kwesivele sihlala khona-ke kulo mmango. Sibonga lokho ukuthi ema-services siyawabona ayadecentralizeka. Bantu ngeke basaya edolobheni kodwa ema-services sebatfola khona ladvutane sebatfola khona labahleli khona nakaphuma nje uyawatfola masinyane. Lokuyinfo lemcoka kiyo inkundla yethu ngoba ngeke basuspenda le mali labete yona ke edolobheni. Kwesibili lo msebenzi lovuleka la wakha wona phela emathuba emsebenzi kulabantu bethu labahleli la ngoba njengoba sihleli lapha nje thine we are overly populated kulendzawo yethu ngoba nga-2017 ipopulation yalapha beyithi 29 million yona yodwa nje ipopulation yaMbabane West. Nyalo-ke nge-2025 lesikhuluma ngaye labantu laba labangu-29,000 yona yodwa nje ipopulation yaMbabane West. Nyalo-ke nge-2025 lesikhuluma ngaye labantu laba labangu-29,000 baswela imisebenzi kunengi nje lelo kuyinkinga. Then uma nihleli ndzawonye ningenti lutho gcina ngene kwaku-crime bagcina bentata intfo letingasito. Baphathi baleti nkampani letawusebentayo kulesakhiwo bavete ukutfutsa kwabo. Station is not just a business. It's not just a business inauguration. It represents significant investment in our economic development in this region. It signifies growth, it signifies job creation, enhanced convenience, and our partnership with the community. We also pledge to be dedicated to being a responsible corporate citizen. Kanti-ke tisebenti lesedvele ticashiwe-ke kula mabhizinisi omabili tilinganiselwa ngetolo kwelikhulu kanye nama-20. Ngikhimbali Mavuso endzabeni nemsakato wechannel yeMaswati nancedile Mamba kumahwalala eHilltop. Tingako lebenginiphathele tona Maswati lamahle kodwa ngakade phethi ngitawuphindze futhi ngiphindze lihlokota letolo bethamba embili. Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu sibusise kuphothula kwabafundzi labalikhulu nesiphohlongo belikolishi lase Good Shepherd Stegi. Ehlekabe endvuneni yelitiko letemafa emagama lakhokhwe imphunga umbane nkosi Ncenge ukuthi litiko letemafa linengadi itemaswati etandleni talo. Takhamuti tasembi kwakhe tithi solo tishacesikile kuva kokuthi kunemalunga yemndeni lashisela omunye lahlala nawo ngensolo ngento ukuthi webeke umshina wetshani kanye nemigcingo. Tingako lebenginiphathele tona ke Maswati lamahle namhla kusihlwa ngiyathemba ukuthi indaba niyobukela lokuhle etinhlelweni letilandzelako siphindze sihlangane ngalokutako ngisale kahle.